mukutano twabwate rero yukwana igoro yo magendro twakorire gisata chorwa mutienyu okane mwaka 2021 kurwerio amange twakorire abali baminto manyaroche imukire twa entire chibesa chia ogwaka na kiro mutienyu chia rwe chisingi 15 chiachire 24 echie bonus twachirusi chisiringi sano kero twachete ime twalikulira chisiringi sano twachikiri 25 nande ogwaka na kumutienyu otwagaka ndo mweli kumutienyu nande yo mutuberi twabona goto gwaka na uchagira chitariki sano mpaka chitariki 10 cy'umutienyu yo kubwati igobona ayatato namagana twakorera maya abegerira abalimi baminto ba Ugembo Evergreen Factories bayikure buya nahande batebiriga onye yale kunyalika aba director abaroro tigangire ngakiye gotebye the government serikali yetu ya Kenya isiyo burembi oburai wa Dr. William Ruto batumekiri twayikure buya kiara barangiye election ekoru asenjiraye obo maene na transparently. Niko hapa kwa ajili ya kusimamia uchaguzi wa directors wenye watafanya kazi kuanzia mwaka huu mpaka 2027 for the next 3 years, na tumepewa hiyo jukumu ya kuwasaidia kwa minajili ya hiyo uchaguzi ili mpate directors wale ambao ninyi wenyewe mmeweza kuchagua kihuru na kwa kupenda kwenu. Sawa sawa. Hapa tuko na wakulima 21,901. Tuko na tea buying centers 114. Alafu tuko na electoral areas 6. Out of that tutakuwa na voting stations 32. Kumaanisha hatutapiga kura kwa tea buying centers zote. Tutapiga kura kwa tea buying centers ngapi? 32. Kumaanisha kuna zingine zitaunganishwa na mtaambiwa penye mtapiga kura. Zile ziko karibu na mmoja zitapiga, maybe 3 or 4 watapiga kura kwa tea buying center fulani. Na kabla ya hiyo tarehe tutakuwa tumewaambia unapiga kura wapi na jina lako litakuwa limepelekwa huko. Tulitangaza ya kuanzia tarehe 3 wale ambao wangependa kuchaguliwa kama directors wataleta application zao. Hiyo inafungwa tarehe 10. Ili usimame kama director utatuletea ID ama passport, payslip ya kuonyesha umepeleka majani chai yako kwa factory ya miezi 12. Kulima kotini bari ntuba ilete koti na bari miba ilete koti all the years ebini byaberi rororo ngonya gonjo kana bale mbatagete bachorwe mbatagete bairane bakaboli gwanga ki gomwata kamuji gochorwa okay, do this rusie bine byawe mogenda asabaremi nare concern igoro yobolemi wa Kenya kiagera echaye nere korenta chibesa chiekegeni gasito na TPK regulator ya ito tigado nyakirenga biamono for organizing IBC ejago tenera obochori boito oja okolekana 28 umutinyu na batu hakikishe irega goetera returning officer ya iteko Kenneth Orua oyua nero otumigocha na ando hakikishire abalemi bamintunga na chego kolero maene obochori bogendera mutuya igo tigangire ngakiye
gwakira zone 11 yonse nyamachi yaitere ime kyamukamere ime itumbere ime yanyamwamwere ime inga obochori gwaito gochakorekana ya utabwati obomborochu bonde west na Kenya ngima to tebanga serikali yetu muri last year mpaka May this year. So hizo zote tutahitaji. Pia kuna application form. Kwa hiyo payslip itatusaidia kuthibitisha ya kwamba umesubmit ama umesupply green tea leaf not less than 2000 kilograms. Not less than 2000 kilograms. So kama umesupply less than 2000 kilograms, disqualification. Then utaandika application kwa mikono yako, sio type, utaandika kwa mikono yako. Na kuna form pia ya application yenye utawapea, itakuja na hiyo. Lazima uwe umesoma mpaka form 4. Form 4 hiyo lazima tutaangalia, na kama kuna qualification nyingine pia unaweza tuletea, lakini si lazima. Yenye ni lazima ni hiyo form 4. Kama uko na zingine huwezi kuwa na degree na una form 4, si ndio? So hiyo form 4 ndio lazima. Hizo zingine unaweza leta tu, lakini as part of your documentation. Utaleta form ya EACC na acknowledgement slip yake, CRB, tax compliance, valid police clearance form DCI. Tunajua kupata hii clearance certificate ya polisi saa hii inachukua muda. So kwa sasa tutakubali ile receipt. Tutakubali receipt, lakini imesemekana before you are approved at the AGM lazima uwe utakuwa umesubmit hiyo certificate. Nchi akabeiro ororo. Uchimaega ikokuwa leko nyanyo aba kuma director yomo abwati kinambanyo isa. Okuminga dendi kinambe kisano ngiyera ku rustikiro chikuru kirina. Yuba ale kuchibabwatirana na abakarani. Lakini ko geisa to soaime. Omu director muno oyo igabwate namba eyemo. Oyo na yemo ego pimu ko rumu gondoye. Tuwairaniri obwoibi bw'echae ise. Nanda abakarani bali gukora amabe abandi babo mbayo bono. Tuwabatebiri munegasi yo koruya nandi tuwabaire refresher courses. Nandi tuwabolire serikali eliye kurenda magana ya ufisadi. Igo bagocha ngora igo bacha koranga nakicha igo pi. Igo obwoibi boli bw'echae bw'ekitiro bwairanire ise. Na gwetani neryo tuwarentire machine chinya munago pimaria obisie kworokinga sikiro ngo mulimi apime. That is why okonyoranga kero mutienyi omulimi akonyora sikiro chia chonsi chigwetere simi aye ndiyo kogere kinandi giyo guchaya na ndi ekebe twali gutwara abantu bali bagosaba nanda mangana aba otwaye kwa bekaga tubeka mu lisoba sabiri inga naende barusi yebine ebyo nganaende mbatagete 560 million. Ono muna tutenine batano motolega twalentre elaine orthodox machine ya kete umutinyo yoyete ireberege ikina kitotagete tukole ebe install echake gusicha orthodox eyiye konigwa isiko ya Kenya igoria $5 per kilo. Eyitwale kwa gulibaga ekwere tobe ebo ko install echake gusia ton chibasa chirigoro abalimba nyalo chibasa chise. Egiya kabere togendrere kubika obwibi mbobororo ekiara mbwa kabeiro oro bono iga na togo swaime nande togendrere go progress tafti tayo nyone sing. Sadly togendrere comment chai ikiara bono to yutura orthodoxy line
tutagete chai nyinge gonto gendre to cross nursery in our 2 factories chikorente chai seedlings